ogogo nabomkhulu thokozani Makhehla ngiyabingelela umagumba manonke umhlaba Dr Dumakude lona kulaba izingcwele dada lapho lamazi ngenazimbiko baqabhaqa amazimba ehlangameni isigodi sinyama ehlaba leshubi lohlohlobezela izithe emacobheni kuyesabeka lo mahlaba endlule nje ngenyalithi uyocedela lo othandayo bafowethu la ngidinga umuntu othi ekupheni kwakhe sokukhathele ngifuna abantu labana amabhizinisi lamancane nawe ibhizinisi yakho ayihambi kahle it's either udayisa amagwinya noma ke leso siphaza shop noma ke leyo shop noma itavern woza sibone ukuthi singakunceda kanjani ngoba bafowethu ngaphandle kwemali kulesikhathi lesiphila kiso asilutho so woza sizame indlela yokuthi ungaphakama kanjani kodwa ke hayi ukuthwala kasithwali la sikunceda into enonayo ukuthi iphakame ikhone ukuhamba ungumthandazi uvalekile uyinyanga uvalekile woza sikusize sibone ukuthi singaphuma kanjani noma ngabe kuthiwa uthola umsebenzi nabo labahlusha abafazi nabo futhi labafuna umshado sikhona nanongathola bantwana ukhona Dr Dumakude ngiyatholakala endaweni yakhona la eGoli ethembisa location is la iphumlo bafowethu nayi number yami 072 784402 ngicela ukuyiphinda 072 784402 asinincedeni bafowethu asinincedeni asimusi ukuvuma ukuhlupheka emhlabeni thokozane ukwazakhe Mkhulu Ngiyone Tsere Mulasi Tsere Cela uphine number inamba yami ithi 072 784402 ngicela ukuyiphinda 072 784402 thokozane